apologize many times before that. Ureu kau put rada biak bonsian shoban mat ya kejengyak pasisha. Ngan perken mau haki por gisram ralit haki taki profesor badan borong ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok sistem hadian ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kata kejengele apa yang kita jekun nomor ngaken mau be iya kipat ba kibale jit nga kelam pen keram kibat jit nga om nang tak kejeng mentoy jo kismet kanu kibayit batoy kibadan sabar konsekuensi badan ke vote kibadon kejengit kejeng syania bar kejeng kermen hanga kumno mikmat kumno wan syek kelaiki kawan kejeng tenra enga habang atia ngade mondon jaka kekentin kawan nasendet kebong mame lada metip yo kejeng sisa bar mesngap kejeng sisa men bam yo kejeng perem de mat kadau masmu bangade wan wan sepi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu ipi bangane isi ba arden dan isi ya ka VPP kumbang ong ye pi barkidi ki parlok ru umdei bangin mi no na upra ngeno mi no upra nomor upra inget umdei ujong no upra udei jong ki pai pa stang de pai ba ki be ingi kata ngin haban mi umdei ngenom priang pat da ko mai pa ngaku an pen pau pi ya kani na ma su pia pra kemen siam de mat kada pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de bok ka constitution Henry nga ong yaki ngam sempersya yaki ni ki candidate ke bapi pirajit wala dagim don benta hakata ke jing bakla ke jing jet ke jong pi haka jing decide ke jong pi Henry ngen siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah par ke jai penrio Henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kebor ngadon hang ne bat ngakren mata ke mau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban persyai nreng adon kejing perkat atau kopor next day kabai Dr. Bart Scam dawa burung ila keren pop media perstu baklai bai bang ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down na kejing long member jongka state election committee lani patma namar kejing pen sutu bakla ke jongpi piong bang kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngakram bakla na constitution mapi Bathau constitution but mapi open ken pada constitution aku apa keren dah kabasai piong bawa badal bot ukam puli constitution uya light na constitution lada dongkam ki kijing penongkam kijing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai schoolinga ngalalong nomi khmat khat nyuk snem ngaku apan keren pi dak basai badai mapi bopen Kenya constitution ya ke iga basuit ya pi ya ke iga bopen biang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di ko bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngaku apan penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka keren sai ha ka widai kumno ban ha ka widai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani di ban pha lembaga constituency ngina de pande na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngalap bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate napo ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mangaru ko memali ngala recommend on top of that. Halor jong recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki jing recommend jong kalau basai. Mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit yaki priyo ki kensa item bat ki badai tam lega ba small pala ba 4 juta ko apa ko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party 4 juta ko bawa ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata ke jingkeli ke jonga ba ke procedure jongka party
Kabayo brio bangi rekomen apo jiao, pi declare apo mukhar, pi persyang ban hit around the bush. Ban persutu baklai palba. Ndai ngakuat penpau tangan ni kawai. 4 judan kot, ban 4 juja kot. Hei ke judan nak pertai, ban tho exam apo DSC, ban declare pat apo MPSC. La judan mo apo pertai. Hei judan apo pertai, ban ete songkurim, ban don ke engagement, ban kiwai. Ndai ya ke wedding, nani ke jetho pat kiwai. Kata ka bamla ban pedang ke jatang apo VPP. Correct. Hatu katakan sengap. Kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem kiong new MLA wala basta job tang arsian upersaman warna brio na po pentor siya po mohar o na po pentor siya po jiao 19 jiao constituency ko ba jiao mau prem baru persaman warna pa na po mau prem siya po mohar pentor kandi ka ba mala panong ngadabong baraki profesor baron brom ngadabong kipor balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat mentah ma pihi bokot ya kania kejing piar jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pine na bakla manga pai ba bishar kani ngam sim don nang ne khamat ban penkesan ladi deban penremeki ndai tampan bet yodo sembai jong kejing pensutu sapi ki pai ba lagi mio yak sispa nak sispa nginio bet sanpo nakasispa bagi pai ba hani hadir kipai ini ke video kin sedang perkhat kinumla ban sulit cakap tap election nak jing songsit lagi kuat nak ba duai ba fi puson ban pensation pat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginumla ban dia kai ngimla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi donang ni pila ban penokam yangi henry nginom sya dari leiru ban penokam bakla ya ka parti ka sur ka parti jong paiba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP paiba tangkawi ka assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo ka parti nganai kawi ka assurance badalilay katakan nong remblay ka buju penokam katakan clean politics buju penokam katakan wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginom aila dalilay ru namar ka jingja juga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuan penpau umdai mga Dr. Batskem Barden na baburong kong presiden umday mga balik chua si puka media balik balik thu ikamiyeng day mapi bam simla burong yang aku memeli ubday way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakasngi spotrik bat chua na markat santarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee ban hane kasngi da kirai ka boyong kirai ka bali ngan kershan be ngan per scam be nomor ngam don favoritism po ka jingim ka jonga ngadon bitang ka nongrim Henry kay ka bakpao pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya nomor yanga lakha bangan long lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trade lai lut kemar ka daw ngakuat penpao nakaliang jong pi ngatrai pen pidiang baka ngimong ipi bapen panma ni kijing bakala ngi skwa ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadir jong ni ke video bang ipen bi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ke jesu bar ke jepa ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pediang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le turmor jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai ruta assurance bat ngi le hak ta kalenti ngkuat perken mau ban penpau kindiat kay ko baja dawo buro mi pipai ba nomor Dr. Batskem la penpau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pibat
hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong borok ki badon ba hakmat jong pi pai ba lembak media bala ka long sya kumta bakam undon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu ki wei la contradict daladi ladi kum president barang ba juong baki bon ba ki ba ban tiket no pra balai jayu po nongkrem tang wei pat upan hatu kata kam ka favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget waktien ko baka jing sisya kan penmong bar kanung dei taman penmong kan pradun ngala jeri kalen ti taman penmong ngam simla kan jing sya penmong ai teng bomong kin mong nrei tang khoi kalong ka jing sisya nga kalong tang ka jing sisya kan pradun jayu how hagwede MDC jong kan not juai ngan poi sya kata kapenta ngatip open sadon ki kentien ki ba pensang ban defend ila dia nrei eang nga keren ki jing sya ngaken mau tu ki por bangan ada declare la dia bangan rung sya ka sengpra la bus borok koi kari kasih jantia ndai dang la ong pak lanu pin pediang yang pin welcome yang pin receive yang syapo ka sengpra ndai ka ba so thamula ka bang so baki ong pihak pan resign chua namar baka parti kalong ka bokoi nga I always believe in letter and spirit ndai ta kaktien ngam sutra bercu preach ngas tunat uban praktis dan mart kadau jayu yang shop ngandrung kiong hap resign tengah la resign nama ngaburo me parti ngares ye jigim cuma hapring maile berki ki pun ba kita ki high rank person ni ta ki high rank person ki kropati ngares ye dia rejayu menta sisnam ngadi ubri ubiyasha ngadi ubri ubiyane le mentangi i jingsha buwai na pring ki MDC ublalit na ko parti so parti bad uklam resign tanah ke parti uklam resign par kum MDC don ayu ke JPR paling badal bot nongrum bad UMDC jong not chlong ngako menku not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngako pentip atau kani kadai katakan nongrem blai atau kani kadai ka clean politics hatu kani kadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism hatu kani kadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pediang ba nganiele hiru ka bang nadon pok PUP nganom ailat ken penong kambakla yau pai pa nomor inget haba ong kasur upai pa kadai kasur jong play ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong PUP ba panada perubat pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngemri ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensyai kita ngi ong po social media hana bai ba dal bot nongrum ipen krumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket ye lok jonga ka dei ka bamla ban long bamla ban priang batang ublei ubatte piki ki baro lada kalong sya kumta mapikum ki ba pan ya ka application joy lok jonga bai ada ban tap spok state election committee hangta ta namla syu pangan ri namla syu ban thok ngamla thu syu ban jeler hakmat jopi ba tiga kuar ban pensyai kata ka pangajuong para mana kirensan election ngajuong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia mau kuat power ko basay nomor takadaw nganomi daw para kubangalong banganrung sa party kabanong kuat ban mi issue kasyong akaray ka jongki nomor kiong ba ya ka kam jong ba del bot nongrum en saya keren ndadap ke MDC balai PT yang banyak keren merta balai film don por wanom re tengen nak jibam don por kabakam koridor merta kada geje keren esuk bangila balai cupai ba dak kowe kasur kowe ke jemut bat kowe karai kejing keli merta kalong kumni kene ka pau syai kedar babi kuatan pendong kam yang nam tak ke mentoi jongno re jongno em ngano maila ngamde udang politics menen ngadon kat news nem haka politics haka feel of politics Nang akhirnya du barung politics la arpos nem, la arposan nem. Henry ngasongo upai ba ngadon di jengit ke baskem.
bo pai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngi ko aplat bapi penum kulmar ke jemut perkat na ko pangkan basai shon penkut ngamdor ke jing shun ngamdor ke jing isi ngirang kemilinti barna jukran berbor hamana kirinsan election bangil scam mata mismo shnai mata amdi bangi tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yoru ya kapan i bergut pernget yaw nong elam uban long nong elam jong ka chat penriu ka pateng ka panangwan ti henry ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba nganom kren ei segi pat ba namang adap kular namar ki pentut ki penmong ki pen nyo ki nyobeng yo pat ba pelajit ya kum MDC mensuap kum MLA mata na ka baki yai don you sendet boleh hap yai lai kadon ke kaba hadukan no kata kaba pelong ya pipi hap ni lai na kum MLA tang ban ya keren tang ban selok ru nampat ju elam bakla bat ngam nung syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika saindur jauh play kam ta mo bagitip ni ka voice of the people kadika sur jauh pai ba ka bamudru kadika sur jauh play namar kadau hasuan penkut aku apan kemau hani ke kendiat singi nilai ko mo ong ha ba sedang judi ka video apan kemau ba ngada rai kut bangan samjar nilai ngamla ban syapan namar nak keleng saudong ki phone ba ki wan bani kenduk ko belah keren lang ki pararambang ki berdanang ni kapor bar kamtam yani ka konstituensi arteli ka bangla mikmat mensua kum MDC na 19 job konstituensi bar menta kum MLA 17 not chlo konstituensi ki bayak ta lang bakini ki arteli konstituensi mokhar pentor bar ka jiao mo prem undum don bala mangluan perskam ndai ko mangala keren ru ha ka wei na jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar shlong ngala keren bapai bal haga bedai bani ke MDC kamtam di arteri konstituensi ngan sakren tiri matadau kamtam yang akan pensong dor hari ni kendiat singi haga bedai bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube repair kabadai ka 2 years ago Arsenal belalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago Tadi halor tak nong rim kapan kelumar yu pai ba barki ngai i po comments baki ong badel bot pidi kun serang ka kemi pila keluar banyak suk pila keluar banyak donlang ndai pai ba ngam kwa ba manuru banyak lambak la ya pi pai ba nani mangaru dan asrap jaru kalong bai dan patan lambak ta jai lambak la dia mart kadau ngong baki ni kidai ki bam dei sisa minang don hapreng kejing sateng ban penbe ite kerum kerang ndai kabol mentah ke decision karai kadai hak parti balor tu tenrai nakaliang jungi ni sudai mangin wan part simba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya kejing sama ko an perken mauru ya ke ga bayong ba stro hak last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadin ba dapat file nomination na try baro ngi lembag YouTube lembag social media namdal jik persya sa sisi ng pau yang ini ki kandidat nakani ka konstituensi kabahap lang kamukhar pentor bar kajiaw mo prem ngamdon kanu ka jing persya yete kandidat ndai nga ko ang pagkren nakabasya mga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy kile da kumboy tiba kada mas ko ataman persya kandidat kami nakasentur jong iba strom diberi kandidat jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hawai day bar kamukhar pentor kajing kali mata hawa piyay na po 17 not constituency hawa ngi recommend ya karteng jong piyo bari ka jiao ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga ko memali bat pen scam ni kata ndeng ba suling ngo pat na po ka jiao ko bangi recommend ya pi i ba donsil chen ilali direct sa posted kami lembaga konstituensi kat berungkat kat baga constitution kong beri baniat lembaga lembaga units lembaga circle lembaga konstituensi ngingladap ban padap kamram kabasulingo pat balai pihak lendat pat klem da penting konstituensi kam tambah bangadon mengaku representative te kawan kejing bakal apa sekali liang ji basrong lapan menapat napo mokhar pat pentor kaniru kalong ya ilat bas ibastrong direct sa posted kan dia lembaga konstituensi komiti ngakeren kan ni ban syai lam ki para member baro joka 17 not long sonsing bahap ki artli ki konstituensi
ngam ko apa ne persya lo jong party kam tam mari ka por ka baki pai ba but ndai pen kre election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadao ngayang persya tengah kuat penpau upai ba dupsai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladep ka scrutiny ba fi apply arteli ka tiket pila ban apply bro laipo tuli ki constituency ka constitution ka sha ndai tamba penyo apat tangkawe ka constituency nimdar jikam ni kata ndai ka basulingo apat kalong balai pihak balia tenden balai hapan buri kani ngam ong bagadi ka policy jong ka party kani nga kren syai bit bagadi ka conspiracy purely conspiracy kau mut ba ka badai ka jinya salah seledat nang aku memilih jong ka constituency 17 not tengah ku arpan syai ita aku aruban kren ya kawai ka banta habang nga kren ya ni ka jing syai habang nga kren ya ni ka banta ban ai ka jing syai supai ba ban kren ni ka jing sisa kumangal ong ipi ngila pelong ila dia ku sembay ubayap mut ngila kendu ila dia kamu mut larang ada bandu ya tiket naka party lani lakadai bopai ba unung monshu ani umsani asu yang hagi por kisgi barangwan compare mereka jing sisa kanongrin kadai baniyang bakadi banong kabaskem dia martadau ngakuat penpawi pi banganong compromise ya kiki baro tanah kadau jong tiket tanah kadau jong kata position ke jong abon long Wembley ani mentah ani kipor kipan sawan bar ka bakur ngakuat pen kemal tangan ni kowe wala preng ni ke JPR jumbut yanga klem kha mangan shet kala ban ngam judoni ru ban hikai nakayeng kesem ban shet kala Henry kalong tang ni kowe manga bat kayeng kesem ngenai ke jingkersan bapura Yo pra nakani ka constituency hani ke MDC lega bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar kamon kadai happy simet namar kadau nga ong ye pi tang ni koi kum ukupa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabang kwa ban kentui pai ba namar kum nama nak kalian cuma aku mengapen pa banganum kuat ban sim bentah ban di constituency bar kani ka MDC ku mengapen pa po ka CC ku mengapen pa po ka media ki por balet namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namar ka daw na kuat pen pa bang aku pan belong ya kata ka jing sisa bang nongrim ka ban yen scam baki noelam jong ka party kidai ban realize ya ka jembaklah maka ni ka mdeta ka mistake kadai ka blunder mistake jom ka party baru koi kulish pun